Program koji slijedi pogodan je za gledaoce svih uzrasta. Ži, šta to radiš? Pa, moj brat je otputovao i zamolio me da brinem o moći plavog avanturiste. Wow, kakva odgovornost. Srećno, pazi na zlikovce. Držim oči otvorenim. Poljupci. Kej Pandora, to je moćni kamen plavog avanturiste. Znam. I ovo je naša šansa da je uzmemo. Tem surpresa no ar, Lucas Neto chegou. Vem brincar de sonhar num lugar encantado, feito de muito amor. Muito bem, eu sou o Lucas, quero dividir com você novas aventuras que a gente nunca vai esquecer. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver um mundo de magia e fantasia, para o nosso lindo sonho acontecer. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver. É um mundo de magia e fantasia para o sonho acontecer. Aqui você pode viver o seu sonho. Ništa neće skinuti moju pažnju. Ostaću ovdje sve dok se moj brat ne vrati, čuvajući njegov moćni kamen. Hvala ti, Panda. Baš sam bio gladan. A šta sad to ti praviš za večeru? Samo trenutak, doktore Mau Mau, ovo nije večera. Nije, ali miriše divno. Ovo je napitak za spavanje. Mogao bi ga iskoristiti. Treba mi popodnevna dremka. Mogu li da dobijem ovaj napitak? Ne! Ovaj napitak je za crvenog avanturistu. Da bismo došli do moći plavog avanturiste, ona mora ući u dubok san. Ali meni treba san!
Slime! Slime, slime, slime! Obožavam slime! Slime! Kakav je to miris? Moja zamisao je uspela. Ži ne može da odoli slajmu. Doktore Mau Mau, jesi li uspio da otvoriš moć plavog avanturiste? Ne, ovo nije sasvim običan kamen. Ja nikada nisam video ništa slično njemu. Pa bolje da ga nabaviš jer ću inače napraviti rupu u tvojoj novoj laboratoriji. Šta? Ne, ovo je moja nova laboratorija. Crveni avanturisto! Probudi se! Crveni avanturisto! Šta ti se desilo? Ovo je napitak za spavanje. Veštica Pandora ga je već ovdje koristila da porazi plavog avanturistu. Plavi moćni kamen! Gde je plavi moćni kamen, crvena avanturiskinjo? I šta sada? To je plavi avanturista. Ako sazna da mu je moć ukradena od strane zlikovca, nikada više neće verovati Ži. Šta sada?
Zdravo. Viktorija? Gde je Ži? Evo je ovdje pored mene, brine se o njenom moćnom kamenu. Želeo bih da popričam sa njom. Naravno, sačekaj. Zdravo, brate. Pa pozvao sam da vidim da li je sve u redu sa tobom, a i sa ovim mojim moćnim kamenom. Sve je savršeno, brate. Možeš nastaviti da uživaš u odmoru. Veliki poljubac. Veliki poljubac? Ali ti uvek govoriš poljupčići. Da, tačno. Poljupci. Moram da nađem brzo rješenje za ovaj problem. Pandora nije ovdje. To je to. Pandora može biti samo u laboratoriji doktora Mau Maua. Da bi tamo stigla, treba mi plan. I ovo mi može pomoći. Nastaviti samo to, zlobni naučniku. Ko si ti? Ja sam Butler. Došao sam da vidim da li želite svež sok od pomoranđe. Osvežavajući sok? Morat ću da prihvatim. Ja ću isto, ali molim vas, bez šećera, jer sam na dijeti. Važi, stiže. Ovaj sok je preukusan. Hahaha. Sviđa mi se ovaj tvoj novi butler, doktore Mau Mau. Šta? Moj butler? Ja njega nikada nisam video ranije. Šta si rekao? Ovo je bila zamka. Kako sam pospana. Čini mi se da sam popila sopstveni napitak. Konačno si budna, uspavana lepotice. Kako sam dospela ovdje? Plavi moćni kamen! Polako, polako. Vratila sam ga. Vežica Pandora ti je dala napitak za spavanje. Ne mogu da verujem! Moj brat će biti razočaran u mene. Opusti se, Ži. Ovo može biti naša mala tajna. Šta? Ali ti si spasila situaciju. Svi trebaju da znaju za to. Zaslužuješ da priznaš ovo. Opusti se, za to služe prijatelji.
Jej, sestro, nedostajala si mi. Zdravo, brate! Dođi, zagrli me. Jako si mi nedostajala. I ti meni. Zdravo, Viktorija. Zdravo, plavi avanturisto. Brate, pogledaj ovde, tvoj izvanredno zaštićen plavi moćni kamen. Pa plašio sam se da bi neki zlikovac možda pokušao da ukrade plavi moćni kamen od tebe, Ži. Upravo zato ja sam morao da tebi ostavim kopiju, odnosno lažni plavi moćni kamen. Taj uopšte ni ne radi. Pravi sam zadržao kod sebe, evo ga ovde kod mene. Ja sam ga uzeo. Vidi ga kako je lep. Šta? Šta? Šta je, devojke? Izgledate kao da ste vidjeli nekog duha. Šta? Napad! Ne, nemojte napadati, ne.